Last year early nami bengingazi vele uyabona ukuthi ngipregnant. Ngimtshela ugayi akhipha imali. Athatha imali naye hamba ukhipha isisu uyabona. Asitshela ukuthi yazini lo mntana lo ngizamkhulisa noma angekho. So mangiya kuye ugayi ngithi ngikhuluma naye umuntu sayangenzela ama protection order. Bengimosha ngaphula iTV yakhe. Embedeni ngathela ngafika ngamthola nje intombazana thela amanzi ngafika ngathatha 20 indakathi amanzi embedeni. Ebusuku bekhona belele. Ngathola nje senginomntwana ukuthi hayibo lo muntu lo akusumntwana la. Wena i-ID yakho angaze ngabona i-ID la. Hayibo i-ID kuphi athi ihlala emsebenzini. 3, 2, 1, actioningo. Sanibonani, dumelang absheni molweni, igama phindile pelelihle, and this is Soweto Podcast Beyond Survival. Namhlanje guys nginibizele usisi omuhle, but before we do that, please don't forget to like, comment, share, subscribe, and obviously hit the notification bell so you'll be notified every time we upload. Guys, siyabonga uthando wema. Thank you for the love, thank you for the support. This channel, it is nothing without you, and I can never stress this enough. Siyabonga guys, qhubekani kanjalo ne-support because it means a lot on our end. And khumbula ikhaya lemfudumalo lothando lokuthula noxolo. We love you so much. Don't forget wena ula enhlizweni yami. Hi sisi. Yabo njani? Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Umuhle kanjani? Yebo. Umuhle. Please tell us ukuthi ubani wakuphi, khulephi, khule kanjani, nokuthi usiphatheleni namhlanje la ekhaya. Okay, ngegama ngolebuyile waphulusi. Okay. Ngikhandlanhle. Okay. But ngakhulela kabumama, yeah. So ngibuye eFlakfontein ngakhulela eFreedom Park. Okay. 2012 and then sayohlala eFlakfontein. Yeah. Hlala nobani, hlala kuphi? Okay. Senyasho eFlakfontein yeah. hlala nobani, hlala nabobani, your siblings. Sihlala kagogo, yeah. Okay. Like family house nje, ngabomalume. Yeah. Ama siblings ningaki? C2 kumama. C2 kuphela and then kube abantwana bakamamncane wami, nabantwana bakamalume wami. Yeah. So nje family house nje nibaningi umnandi kufudumele yonke leyonto. How was your upbringing, like esikolweni? How was school? Oh, esikolweni hayi esikolweni beku-right since vele nje umntwana nje uquiet from esikolweni. Yeah, until high school 2017. Yeah, 2017 ilake ngathola khona i-first born yami. Okay. Ngaba nomntwana 2017 bengenza grade 10. Okay. Yeah. Bafind out kanjani abazali bongathuka. Yo. Obvious uzothuka. Angizange ngitshele mama but wasibonela. Yeah, wasibonela. Bangichika into ezinjalo but at the end of the day bagcine nje bamkele yabona. And obviously now we first pregnancy. Awazi ukuthi kwenzakalani ngawe. Yeah. Sasikolweni yasaba. Kwaba nje nedrama nje. Kwaba into nje eziningi yabona because kwamele ukuthi ngiyeke isikolo, ngayeke isikolo. Ukuthi ngikhulise umntana nami. Yeah. Ngayeke isikolo ukuthi ngimkhulise and then yathi masekamdala nyana then ngabuyela back esikolweni. Good choice. Nakhona mangibuyela back esikolweni sengiyasuka lana vele ngiyohlala eFree State kababami. Okay. Fike ngihlala eFree State alizange liphele naleyo nyaka loyo. September washona. Okay, that same year. Yes, washona babami. Then kwamele futhi ukuthi ngibuye ngalana futhi ngoba like umuntu wangisale uyi baba. Yeah, ukuthi ngicela uzohlala la ekhaya yabona. Washona baba bekasebenza la eJozi. And then wabuya September sekagula vele washona. Okay. Yeah. Ngabuya futhi ngaza ngala eJozi ke nakugokwami. Yeah. And then that's when ngibuyela kule sikole lesibengifunda kuso ngaqhubeka ke ngesikolo.
Okay, so you think ubaba khoma ngekuthatha kuse-Free State bekafuna ukuthi at least ukwazi ukufocus emntaneni nasey'fundweni zakho futhi uzokwazi ukuqeda isikolo ne? Yebo, because ngale vele beku-strict kakhulu ukundlula ngalana. Yebo. So ngale Free State bokuhlala ubaba khona wena nobani? Namakhazini, abantwana baka-aunt wami, baka-Rafadi, Yeah. abantwana baka-sis wakhe, abayi-3. So wazalela khona wabuya ngapha? Ngabuya ke sengibuya bami sekashonile. Yeah, it was 2015. Not 2015. 2018. Okay. Yeah. Mangibuya futhi sengibuya ngalana. eJozi. And then ubunjani masowubuya manje compared to lesikhathi ushiya uye Free State? Okay, mase ngibuya kulo 2018 vele nala ke nakhona ke nasengithi ngiyafocusa esikolweni ubaba umntanami ashona. Yo. Umntana moshona 2019. Okay. 16 zaka June. Okay. Car accident. June 16. Yo, car accident washona nje kuyisini nje. Khona la N12 emva kwaso Freedom Park. Washonela lapho. Yo, so kwaqala futhi lento leyo nje. Uyabona? So beka bokudrive na behamba nabo bani bephuma phi? Ngihamba nabo bhuti bakhe. Yeah. Bebabuya eMgoveni. Yeah. Abasho bebabuya eProtea Glen. Yeah. Ukuya bahambile ukubuya ayi. Bashona bonke. Kuye yedwa. Yo. Uye yedwa nje washona. Yo, I can imagine ukuthi be difficult kangakanani le situation, especially mabazokutshela. I understand and I'm sorry. Eish. Yeah, khona ayi. Uzathini into zomhlaba. So at the time benisothandana noma benisothandana nje kahle nomntana msupport. Ikusase right nje. Yo, tell me more about ukungivakashela kwakho kwanamhlanje. Okay. Izingendaba ya baby date, nangu baby date number 2. Yeah. So wenzeka ukuthi 2021 ngihlangane naye. Okay. Uguy yabona. So ngihlangana naye vele hayi siphusha into yethu siphushe and then 2022 ngathola umntwana February. Okay. I-second born yami. Yo, kwaba right vele, beka right bekumuntu o supportive nje, beka always there yabona. Mangidinga something bekahlezi akhona yabona. Yeah. Nomntwana nje bekangasweli nje beku right. Futhi nje bekangichazela nomntanami lo uqala bekamenzela everything, bekamtreata njengomntana wakhe, bekamenzela yonke into. Ngikhumbula umntana ayenza grade R ayongena isikolo. Nguye wamthengela yonke into, uniform kwasani, yonke into bekuye yamthengela into zokukhera. Like bekuumuntu nje onjalo yabona. Uhleza khona yabona. Ene bengingamceli bekayenza nje ngothando kuyabona. Yeah. Hayibo. Umntwana wekhona ngesikhathi sihambe. Isikhathi mase sihamba kanjalo. Last year. Okay, last year na. Last year early nami bengazi vele uyabona ukuthi ngipregnant. Okay. Okay. Ungazi ukuthi ngipregnant kanjalo vele hayi. Maka ngibona uyabona uyazibona phela ngomuntu umzimba wakho. Okay sharp. Ngize i-test isho vele yabona. Ngimtshela guys. Ngimtshela kanjalo athi yena like angeke akhona yabona. Angakhona abantwana abaningi kanje like angeke yena akhona ukusupport in yabona into eziningi naye. Uyabona kubo babheke kuye in yabona. Okay, so senza kanjani ke makanje yabona? Akhipha imali. Athatha imali naye hamba ukhipha isisi uyabona. Okay, ngithatha imali vele. But angizange angisifuli umuntu loyo mina. Yabona. Ngasitshela ukuthi yazini lo mntana lo ngizamkhulisa noma angekho noma uyabona.
noma kunzima kunjani uzamkhulisa ngithathe le mali le ngidle vele ngizile imali mina okay sharp angitshela vele naye athi yazini ungangihluphi next angifuni nje ukuzwa next yangalumntana yabona okay sharp vele ngimtshela yazi ngakunenkinga vele angeke ngize ngikuhluphe ini hayibo yimi loyo September ngiyothola umntwana September vele ngitetela le eSouth uthini elenije last year last year September ngithola umntwana ngithola umntwana kanjalo vele oyisibhedlela bangi-explainela bathi umntwana before azophuma la esiswini yabona uye wakaka okay and then adla lawo makaka lawo wakhe so kwamele bamdraine lawo makaka before azofika kuphi engqondweni ngoba mawuzofika la engqondweni azomdamage okay mina ngitshela ukuthi into ezincane yabona okay simele ambulance 2 basireferela eBhara masifike eBhara sisi okay umntana mvele bam-admit nami bang-admit vele because nami iBP yami iphezulu bang-admit mabalo bamonitor umntana kanjalo vele mina ngisewodini angazi next yabona ukuthi kwenzakalani beze bazongilanda the next day uthi ngizobona umntana hayi mina ngithi maybe umntana uright yabona sebaqedile maybe sesizohamba in mangena entweni ICU umntana nangulele ku-incubator bamfakile nje ama-drip into eziningi nje yabona okay obvious nami vele ngavele ngakhala yabona ibuku kwenzakalani okay usister ngitshela ukuthi umntwana kusona so yabona so lento le angibakutshelile so lento le affectile umntwana yabona so la makaka ahambile afika ambile so afikile like ayafika nje kancane ebuchopheni yabona so kodwa bazile ukuthi bayenzeni ukuthi bamdraine fast and then bangitshele ke nama after effects ukuthi umntwana makakhula vele umntana bekafitha yazi asasemncane basho ukuthi ilento le kwamele bayimonithe kwamele umntwana aphume right but kungenzeka ukuthi umntwana makalokeza khula iphinde futhi ibuye lento le so sengiwani okay akekho umuntu ongisiza ngiyacabanga futhi ngithi yazi nalomuntu lo wangiphi imali wayivele ngingasikhiphanga lesisu uyabona iphinde futhi ngithi hayi man yazi akunandaba ngoba baye bangidischarge mina esibedlela bekumele ukuthi ngihambe every day ngiyobona umntwana anginamali next ngizocela kubani and then eBhara kune nje ikhona indawo like if I afford ukuthi unga travel every day uyakhona ukuhlala okay bakubhalise neni uhlale khona uze nempahla zakho into esizile leyo yangisiza ngoba ngikwazile ukuhlala until umntana aba right esibedlela umntana bamdischarge mabamdischarge umntana ngine stress angazi ukuthi ngizenza njani ngithatha ngihlanganise nani okay shapa kunenkinga antu wami vele bekathengile okuncane lokho bekakuthengile angifike endlini umntana kana next uyabona umntana bayangana next but bakwazile ukuthi like abantu wami ukuthi amthengele impahla nyana leza kumeza esibedlela ama-pampers nyana ini yabona umntana bengingakambhalisi nokumbhalisa nje ngisho ne-certificate bangakabi naso vele ngoba since ngigijima ibhasi esibedlela so mangiyakuye ugayi ngithi ngikhuluma naye umuntu sekangenzela ama-protection order yani manje bekuthi ngingangeni kwakhe yena akasangifuni kwakhe angingeni lapha kulela Jared besihlala nje eCastle 1 kodwa nje angingeni laphaya ngenzela ama-protection order okay sharp ngimtshela umama ngithi yazi mama mina le ndaba angiphathanga kahle yabona umama athi hayi man miyekele yabona miyekele maybe uzaba right uzayenzela umntana yabona hayi kodwa ngibona angayenzi next akayenzi next ngaze ngahamba ngaya ku-maintenance ngithi at least ngiyobhalisela i-maintenance asupport lo mntana lo next baya amaphoyisa emsebenzini wakhe bathi bayamseva bafika lapha bathi akasasebenzi khona hayi kodwa ugayi usasebenza khona
Meaning bayamfihla. yebo. Usebenza nje ku-shop enkulu la e-Southgate. Usebenza khona bayamfihla. Mangifona ngithatha ifoni yami endlini ngithi ngiyafona, hayi bo bengisacela ukukhuluma no. Bayabuza kuqala ukuthi ubani, bayangazi vele bengihlezi ngiya lapha. Bayangazi abanye bathi akasasebenzi la. Kodwa umuntu everyday uyaphuma uyahamba. Abambonayo uyaphuma uyahamba ekuseni emsebenzini. Yabona. Baphuma nje bambona emsebenzini. And then kulo i-second born yakhe akasebenzi lutho ke. Akasamenzeli lutho. Uvele nje abhadala ikhirethi kuphela phuma endabeni. And bekamenzela ke bekamenzela. Yabona. So naye makasho ke uyasho ukuthi nje yabona mina ngifakela inzondo nomntwana nje angasaphindeze kwakhe eze nje kuphela ngithi uyazini eze nje makuzolanda into zokukhera kuphela. Uyazicounta into zakhona zokukhera ukuthi Monday up until Friday. Yazi ukuthi yeah, and then eze futhi azolanda ezinye Sunday. Each and every Sunday umntana alanda izinto. Akasamfuni nje na kwakhe. Uyabona. Angifuni kwakhe and then yeah. So nje sengekile nje okuningi yabona. Ngoba ngiyabona ukuthi like akafuni ukumenzela next umntana wakhe. Yeah. Iwenzeka nje ngisazwana naye sahlala sisahlala sonke. Yenze ukuthi kwenze ukuthi like ngigule yabona. Mangigula kanjalo vele ayi bengilokhe inyawo bengasakwazi ukuhamba. Inyawo zilokha yabona. Ngiphela nje like mangathola nje umshiso ngaphandle nje makunelanga nje bengingahambi yabona. Ngibe dizzy nje ngizibuza ukuthi wenzakalani. Ugogo wamathi lebo uhamba eclinic yabona. Ngithi manje lento lena akusinto efuna iclinic le angeke ngizofika futhi ngiyofika la ubanje eclinic ngoba iclinic yethu ikude yabona. Ukude ngithi ngizofika na ubane eclinic angeke. Kufike umngani kagogo wami. Yeah. Athi man mashakes thatha lo muntu lo wani ngathatha lo muntu lo nimise kunesonto ngalabo isonto umprofit unomprofit maka ngamthatha nomisa umprofit aniyoza ukuthi kwenzakala nomntana ngathi ngihleli umntana la mina bethi mawuhleli nami kanje sihleli kanje couchini bengivele ngiyalala gone vele ngiye gone ngobuthongo nje 2 minutes nje singilele yabona mangithathe vele bangise esontweni vele yabona. Ngifike lapha na vele lo mama asho vele uthi hayi ugedle yabona unamadlozi 99 yabona. So mina bengingabelieve vele kulezi zinto lezi yabona. Ngisho ngithi hayi man ayikho lento le yabona ichubeke lento le lokuyihlupha vele ngeke komunye umuntu naye akhulume the very same thing. So mabasho bona abantu abadala bathi lento lezi vele mazizokuphatha vele uba kanje abanye bafike bahlale la yabona. So mina ngizazi lezi zinto lezi yabona. And then abanye baba nama issues in bengilomuntu lo onenhliziyo mina bengeke beyithi nje mangihleli kanje umuntu nje anginyanyisa nje into elapha phambi kwami nje ngishaya ngayo nje benginenhliziyo encane kabi yabona. So kwenzeka le time mina ngihlala naye mina bengazi ukuthi ngiphethwe yini yabona. Besihlezi sicabana ke besihlezi sicabana mina naye beka endapha bengimoshile kwakhe shame ngingamoshela. So kwezinye izinto like ngiyaziblame. Yeah. Ngiyaziblame ukuthi ayi angimangali phela yonke into nje bengimosha ngaphula iTV yakhe. Ngamusha into eziningi yabona. Ngaphula iTV into eziningi embedeni ngathela ngafika ngamthola nje intombazana thela amanzi ngafika ngathatha 20 indala amanzi embedeni. Ebusuku bekhona belele. Mina ngiyafika lapha na vele angithi sihlala endaweni eyi1 ngokuhamba ngiyekithi umntana bayo sesemncane phela. Hayibo kugayi ngimcelile ukuthi hayibo ngicongozele nebisi yabona umntana ibisi lakhe liyaphela athi angizobuya na late mangibuye emsebenzini yabona. Hayi late ngiyabona umuntu akakhulumi next mangithi ngiyamfonela ifoni iyaringa i1 akayiphenduli. Ngithi la there's something la ngisho ngifaka icathulo ngehle ngiyebuye mangifika lapha ukhiwe kahle eminyango ngathi akunamuntu ngathi akabuyi nje nasemsebenzini Cishiwe. Ukhishwe ngala angithi like kwakhe 2 rooms so Okay. ngala ekitchen ucinyiwe ngale kamereni kulayitiwe ilento le yambhayizisa vele abanye bekucinyiwe bengizovele ngijike
ngathi wayengalapha kucinyiwe kulayitiwe ngalapha uthi ngiyobheka ama-blinds mangithi ngihoba lapha ewindweni nawo umuntu khona futhi unomuntu uyabona uyababona ngiyababona kuyabonakala hayibo unkokode futhi hayibo uvula phela vula umnyango ongafuni kunenye into nje behleli insimbi nyana so behleli ngithi ungavulala ama-window la ngiyawaphula lawo ngithi ngizowaphula lama window ezavula umnyango ungavula ibhatla avula umnyango kuphela hayibo yabo hayibo since ngilindile yabona angeni nalapha angifiki nalapha since ngilindile ngebisi lomntwana yabona hayi ibisi ngizolithenga kusasa ngithi manje wayibo ngasho ukuthi ibisi uzolithenga uzoza nalo uthulile mangifonela awuphendula ifoni mangifika la ngithola ubhizi namantombazane yabona hayi yabona ubamba la uyeka la ngithi vula le bhatla leli yabona ngithi vula le bhatla leli akafuni ukuvula kuze waphuma nabantu laba bacashe lapho vele ngithi uzolivula le bhatla ugcina walivula ke mangena vele bekabhizi ke nentombazane ke lapha yangalethe fike ngithela amanzi embedeni ngithi awusozazibona ukuthi ulala kuphi ngithi wena mangiceda lapho nje ngathi imali ebisi bhuti angiphe imali ebisi abiza ubhuti wakhe ima kancane abiza ubhuti wakhe utshela ubhuti wakhe ukuthi mina ngazi mina nolebisi sihlukene so mina angazi mazofika lana athele imbhedo wami ngithi sahlukana nini nana awazi hayibo ukuthi nihlukene ngicela ukuyizwa ngawe ngithi mina ngicela ukuthi imali ebisi ke ngihambe yabona ngithathe vele imali ebisi nakhona before ikhipha nje vele kuyikwaba inkinga angafuni ukukhipha imali unjalo vele imali beyangayikhiphi vele bekathanda nje makakuthengeli yena nezinto ayayikhiphe nje imali ayikhiphe vele imali ngizihambile yabona so ugayi vele bekulo muntu lo ukuthi like makayenze something wrong ne beyangaziboni yena ubuwrong bakhe yabona beyangakhoni nje ukuthi ahlale nawo phansi aculisa angiyaculisa bengirong ini beyangayenzi lento ilento le bengikwatisa yabona ilento le bengikwatisa sigcine sesilwile yabo and mina ngilomuntu lo bengilomuntu lo onenhliziyo encane ngicine sengiphule izinto ezakhe bengibona nje like mangihlula ngamandla vele obvious beyangihlula ngamandla uyangihlula ngawo mangihlula ngamandla nje into engiyitholayo nje phambi kwami ngiyithatha ngiyashaya so ke ugayi wagcina ke nawangenzela ama protection order ukuthi ngingasangeni lapha kulela jared leli kenzeke ke ngelinye ilanga hayibo lo muntu lo angithi ezisikhulumile vele ukuthi hayi yena ngeke asayenzele umntana ini uzobhadala ikreche ini yabona okay uthengile umntana izinto ngithi kwamele umntana ahamba landa izinto every Sunday kwenze ukuthi umntana makafika lapha amthola ngekho hayibo mangithi ngithatha ifoni ngiyafona ngiblockiwe efonini angikhona ukumthola ngimthola efonini kwakhe akumelanga ukuthi i-protection order so mina mangibuza amaphoyisa yabona manje le ndaba lesiyenza kanjani ngoba ugayi mina nayo like mina angikhona ukukhuluma naye angicommunicate naye efonini and kwakhe angiyeni so sikhuluma kanjani ke ngendaba lo mntana lo ngoba lo uthi akusowakhe phela ngeke understand akamfuni lo i-second born sikhuluma kanjani ngendaba zomntana uzo maphoyisa athi kimi bathi mangifuna ukukhuluma naye kwamele mina ngisuke ngihambe ngepolice station ngilanda iveni izongikhapha ngekwakhe uyazi ipolice station ethi kude kanjani ise-South ngiyakutshela kwamele mina ngisuke nge-South bazongikhapha ngeveni ukuthi ngingangeni lapha ngiyi-one at least babe khona as i-backup uyabona azange bamfonela bambuza ukuthi nizocooperate kanjani ke because ngayenzeka nolanda event manifika endlini angekho understand ilento leyo like mina ngingamtshela yona ukuthi kuzoba easy vele like ngoba ngithi saye court ngama protection order vele kwamele uye court ngithi bayongikhuza ini okay ecourt vele ngabatshela mina ukuthi like kuba ngcono vele maso communicate ngani ngefone okay at least masikhuluma ku WhatsApp kuzoba lula yabona masikhuluma nge WhatsApp ayi umntana so uyabona
okay njengoba umntana angene ikreshi phela ekreshi kunaboma meeting nani zonke lezi kunama-trip zinto, ama-trip. uyabona umntwana uyagula in uyabona uyakhona ukuthi angisize somewhere la nakhona angisiza khona ngoba nami ngiyakhona ukuthi ngimsize phela. Yeah. It's not like ukuthi mina njengoba ngisihlelele nje ngingayenzi next angikhona ngiyamsiza kakhulu uyabona. Zama ukumeet halfway. Mara yena akayiboni lento leyo. Hlezi ahamba atshela abantu ukuthi mina ngiyamthakatha mina ngihamba inyanga. Yeah. Ngihamba inyanga mina ngiyamthakatha ngithi uthakathani wena. Yazi bathi ukuhamba ukubona but akusenandaba sizathini. Umuntu akabhalwanga phela. Yeah. Noma nje ukubona. Yeah. Yo endabeni yomntwana last bond umthole last year. Ube naye full term, like you carried the baby full term. Yeah. Until 9 months. Until 9 months. It was just nje leyo complication nje ma you're dead. Yeah. I can see ukuthi leyo ikuphula umoya kabuhlungu. It's a very sensitive subject. Kakhulu vele ngoba na every time nje umntana makashuda nga something yazi ngivele ngikhali. Yabona ngiyakhala. Ufila ngathi uyi-1 kuye. Ngiyakhala nje. Unokushoda vele ngezinto eziningi nje because mina every month ngihamba uhamba treatment umntana yeah up until 6 years. I6 years yoshani. Nokuthi nje ngithi ngebhaka ungabi nemali yokugibela. Nokuthi nje mangithi ngisebhaka ngingabi nemali yokugibela mangithi ngiyambheka uyu umntana wami nje womfana nje. Amantombazane laba bayithu. Unabo abanye abantwana ugayi or omunye umntwana? Unaye one. Unaye. Ube support right. But yini into wena masoyibheka that actually made him change from being such a supportive dad, especially nako wakho umntwana ozenaye? Do you feel ukuthi like singale ngithi yini lento ecabanga ukuthi imchintshile mhlambe ngokubheka kwakho? Mina ukucabanga kwami kodwa yena akakazi vela azasho but mina ukucabanga kwami maybe lento le bengiyenza uyabona yokuphula izinto yabona nani angazi but idewe ngicabanga khona but nakhona ngakhuluma naye vele uyabona ngaxolisa ngakhuluma naye ngaze ngamtshela ngathi yazini I'm willing to pay uyabona yonke into ngingayimosha uyabona I'm willing to pay everything ngakubhadala kancane until wayala naye but uyazi ukuthi inkinga bekuyini yabona. Yeah. So did you believe lendaba yokuthi you've got a calling? Yes. Yeah. Since so wazi uyi-acceptile and injani impilo looking into it? As uthi ngixoxele ke isitori sakhona. Okay. Ngiyengahamba ngayikhaya eFree State yabona. Phela lezi zinto lezi kwamele before wenza anything kwamele wazi i-background yakho la ubuya khona. Yeah. Lokuthi amadlozi akuphetha wabuphi? Yebo. Wakho mama noma wakho baba? So ngihamba ngayikhaya vele kabo baba. Ngicela kabo baba vele mangifika vele bafika bangitshela bangixoxela hayi wena uyabona nala senemi lo isebenzisa izinto akusisenemi yami akusisenemi kumele ukuthi ngiyisebenzise yabona. Bekenzeka ukuthi ukhokho ne umama ozala ubaba yeah ugogo yeah ugogo wami bebazwana ke uye washada nobani no ubaba kababami yeah and then kwenzeka ukuthi umkhulu wayenzeni ashone and then ugogo washada futhi makashada ugogo futhi wachange ngithi senemi bathi lo baba lo wamthatha nabantwana bakhe babashada bonke so basebenzisa ini lesenemi kababa so yile senemi lethina isisebenzisa
Okay, so kahle kahle akusiyise name yaka babakho. Listening le. So ngafanda out into eziningi yabona. Yeah, and then ukubuya kwami ngabo mama esayidini la kabo mama ugogo wami into eziningi akazazi. Yazi ngoba ngihlezi ngimbuza yabona into eziningi akazazi but kwamele wazi kuqala i-background yakho. Yeah. But nakhona ke nginga-accepta ngaba yilo muntu lo vele ozenzela izinto zakhe. Yeah. Ngiyi-one bengenza into zami ngiyi-one bengingayi esontweni bengingayi kusibanibani ngiyekusibanibani for usizo bengizenzela because ebusuku mangilele bebakhuluma nami noma ngihleli kanje bekuba nawo ama-voice akhulumayo nami uthi ngiza so kakhulukazi ba-communicate ngani ngama-signs. Okay. Ama-signs kakhulu yazi ukuthi uma usihlelele kanje hayi bo yabona ama-signs kunento ozoyibona ezokutshela something. yebo into enjalo up until ngalala ebusuku. Hayi bengingasalala ebusuku hayi lento leyana shemgayizini hayi angeke bengingasalala ebusuku mawuthulele nje hayi abantu bayaganga kele bangifuna ukuxoxela manga abantu bayaganga baningi abantu abagangayela ngaphandle Ziningi izinto ezenzeka mina bengizibona kanje. And phela abantu bayakubona through ama-beats owafakile ukuthi umuntu onjani. Umuntu uvela kubone ngawo uthi umuntu kanje nanje sakubambile kanjalo. Actually ngike ngayizwa nami yazi lento yama-beats nanani because what I know is bathi mongakabi fully esangoma, I stand to be corrected ngisho esangoma or enyanga or whatever mthandazeli in profit bathi awuqali ukuthi uzifake lezi zinto because you inviting other spirits. You understand and usase weak you still learning. So bathi vele lezi zinto lento ishoyo vele uzibizela izitha ebantwini yes but teste lezo iqiniso kanti kamampela iqiniso. Because I had someone that you're supposed to uzibeke somewhere, maybe have your own court. Excuse me. Khona phansi komkamelo ulale ngazo and stuff not ukuthi uzibonise abantu until ube uqedile izinto zakho. So thina ngithi mina bengazi lezo zinto lezo nakithi mawuthatha ukubheka akekho like umuntu uya accepta i-calling yakhe bonke nje bebangafuni nje nokubona. Uyabona ngisho naye ugogo wami yabona ugogo wami naye nje wavela athi hayi ngeke ngizingeni yimi loyo kuyena bakubonisa ngithi lezi zinto lezi uyazenzela ama-beats uyazenzela and then kuyena bakutshela ukuthi thatha ini ukuthi uziqinise phuma kubo ukuthi bona bafuna ukuthi uziqinise kanjani. Yeah, so mangiceda ngasifaka ila-ke kwaqala khona kwaqala khona yena bengingasalala ebusuku yebo mina bengomunye umuntu hle bengingalali nje totally mangithi nje ngibeka ikhanda phansi uyala umthandazo ngebusuku uthi uyathandaza mawuqeda ukuthandaza nje ubuyela embedeni siqale futhi. Ngisuke eFlakfontein ngithi ngiyovakashela u-anti wami hlala eFreedom Park ngithi ithinye ku-anti wami maybe kuzaba ngcono hayi kuyafana. Yeah, so ngayeka mina kancane because like angikhoni hey lento lezi is too much too much. Yeah, ngayeka nje kancane and then ngabuyela esontweni ngahamba ngayisontweni esontweni lesigubhu vele ngazihambela isonto lesigubhu ngathi yazini okunye sekuzalandela yabona. So relationship yakhona baby daddy ayisekho nje it's non-existent vele. Yena ayisekho shem ayisekho angifuni uqamba manga ngithi noma ngabuya lento le ngihlezi ngithandazela le ukuthi ngicela uNkulunkulu like angibusisa angiphi umsebenzi ngibe right ngiyekela ukuhluphana nabantu yabona ngizikhulisela abantwana bami. Yeah, ube right. Yeah. Yo, my sister, I'm sorry for what you've been through. It's a lot. Yeah, It's a lot.
Okay, ifamily ke yazama kodwa nike nazama ukuthi mhlawumbe because I know yes umjolo but there's kids involved. Understand? Nike nazama ifamily mhlawumbe his side of the family ne-family yakho ke kuhlale phansi kukhulunywe more especially for ke enganeni zakhe because ansekho relationship naye. Mhlawumbe ekuthenini be there for your kids, especially the baby, because he needs special care. You understand? Yeah, At least meet halfway kuma hospital bills. Yeah. Nama transport zonke lezo zinto. Yeah, naleyo inkinga yileyo nje ukuthi like ugayini umuntu engimaziyo kubo uaunt wakhe and then laba abanye laba angazi ngathola sisajola ngathola nje senginomntwana ukuthi hayibo lo muntu lo akusumuntu wangala umuntu waseZimbabwe sengithola after hayibo but benginokuzibuza ngithi hayi man wena i-ID yakho angazi ngabona i-ID la hayibo i-ID kuphi athi ihlala emsebenzini i-ID yakhe hayibo ihlala emsebenzini kanjani but angizange ngithathele nje ekhaya ngathola after nakhona sengiphaphamisa abantu basestradini bathi hayi wena lo muntu lo wakhulwa kakucambela manga ayikho nje lento leyo hayibo bayamazi abantu bamazi bathi ayikho lento lo muntu lo waseZimbabwe sazi u-aunt wakhe yila ngizowazi khona u-aunt wakhe aunt wakhe like yithi bekaqashe next door yakithi next door ngithi next door bekaqashe khona and lo muntu lona ngiyamazi umbukisa nje sesanibona ngidlula nje kunamaroom ngalapha sanibona kanti aunt wakhe nje straight aunt wakhe aunt wakhe nje so meaning abazali baseZimbabwe umama wakhe usezini and ubaba wakhe angazi ngobaba wakhe but into engiyazi ukuthi umama wakhe usezini noma wakhe kuyeza ngale yabona ukuyafika umama wakhe but indaba khona ayikhulumeki ngoba ugayi nje akadlali nje hayi akazingeni akazike nje naye uyabatshela into engizoyikhuluma nje. Do you feel like why pretender like ekuqaleni ukuthi mhlamba umuntu angasiuyi now that you look at a situation yonke eyenzekile or you feel ukuthi vele amampela nawe umhethile? Eish yakhona ngisho ukuthi like yena like bekumuntu right yabona kodwa wamosha ukuthi like wezinye izinto wakhuluma amanga yabona wakhuluma amanga vele bekumele ukuthi like wangitshela ukuthi mina umuntu wangali yabona anginankingi umuntu wangali yabona nakithi njalo masebangigwara labasho hey wena bangali uyabathanda ukuthi hayi suka yabona ngabushilo yabo ngoba nami mangifika kuye ngamtshela yonke into sangwafika yabona so noma bahlezi bashila kwijardi bathi asazi lo muntu lo wakho mangabaleka la uzenza kanjani ethi hayi yabona abantwana bayakhula akakazi ababise nasekhaya abantwana because mhlambe ngayenzeka ukuthi mhlambe lokho okuncane kufuna amasiko bakithi hayi ngeke uzuwazi manje if it doesn't come to part angeke wazi nawe ukuthi wenze njani yabo angeke wazi ukuthi mhlawumbe abantu bakubo mabazalo abantwana bayenziwa o-A no B no C ngoba vele mina umuntu nje bengimazi nje u-aunt and u-aunt wakhona wathutha vele wathuthe eFlakfontein akasekho and nine before ahamba wangitshela athi mina le angizingeni athi uClement mawuthi ukhuluma naye vele uvela akulahlelele akabona umuntu omdala nomuntu omncane nje akanandaba yabona so mina nje angizingeni gele wangitshela Oh my sister, I'm sorry. I hope you raise your kids kahle yazini. Bakhulise kahle ne. Ukhula kahle. Bakhulise kahle and don't forget you're a great mom. You might not be a great partner mhlambe kuye but you're a great mom. You're an awesome mom. Yabo. So I can see ukuthi abantwana bakho yabathanda. I can see futhi ukuthi indaba yomntwana ukuthi akekho right iyakhetha and kuzolunga man kuzoba right
pray about it, and like you say, Vele, you find a job. Yeah. God will give you a job, understand? Ngiyajabula. And you'll have life yakho back again. Khulusa abantwana bakho benzela noma yini wena uyifisayo iphuma la ngaphakathi enhlizweni yakho. I'm super proud of you. I'm super futhi proud of you that you didn't even think about terminating, though it was your choice, your body, your decisions. But uyibonile wena la ngaphakathi enhlizweni yakho ukuthi it's not you. I'm proud of you for that. You understand? Who knows? You might be raising a future president. Kwazibani. So awunayo i-message that mhlambe ubrothers angayibona mhlambe uzama ukuthi ukhulume naye ekuthenini do something ngey'ngane zakho mfethu? Cha anginayo. Ngoba vele like ngavele sengizitshelile nje ukuthi sengizabona ukuthi ngenzani. Ngiyabhoka like ukulandelana nomuntu yabona. Ayazeni ukuthi kwamela yenzeni. I just hope lapha khona naye is gonna see this and just do the right thing by his kids. Ke i-message apho sesingaphandle nabo girl Abogeli nje ngizobacela nje ukuthi bafunde yazi kumnandi kanjani ukuzimela. yo Uzimele ube independent bafunde baye esikolweni bangadependele bafanini. yeah, I-message because umuntu uyashintsha. Yebo. Umuntu uyashintsha. At least akuchintshele nawe uyazi ukuthi makathi foko nawe ungena emotweni yakho uyahamba uya ku-apartment yakho hayi uyabona. Yeah. Mnandi kanjalo. Thank you so much, Sisi. Thank you so much for coming. Siyajabula ukuba nawe, and I wish you nothing but the best. Like I said, all things are possible through Christ who strengthens you. So in each and everything, beka uNkulunkulu phambili. Angikaze akuphe umthwalo odlula amahlombe wakho. Yeah, understand? Angeke. So yeah. Siyabonga kakhulu babukeli emakhaya. I hope to see you soon. Thank you for joining us. Siyabonga uthando, siyabonga support. Please don't forget to leave a positive comment for us, Sisi. And don't forget to like this video because it means a lot to us. Mina nginithanda. See you next time.